2023 is a year of favor. That God's favor will come upon your life, will come upon your family, will come upon your situation in the mighty and the most powerful name of Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. I declare God's favor over my life, my family, my ministry, and all that pertain me. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. I declare that I am the Father's child. Therefore, I shall not lack any good things. His providential favor is upon my life. I stand out because I am anointed. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. I am honored and chosen by my Father. Today, I shall receive special treatment and special consideration from people wherever I go, because God's exceptional favor is at work on my behalf. I will receive answers to my prayers and the prayers of others because God favors me. I declare a full restoration of everything the devil has stolen from me. I receive great favor today in Jesus' name. I give you thanks,
my God, for the favor for my lifetime. I receive great favor today in Jesus' name. Amen. Vinaka. Ni Andrew Vinaka. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I'm going to sing a Celestia Kotiova. And then I read Kamara Kina. Hallelujah. Sasureti Kianda Menda Tuvaki Bata. Ukimanga Vekoya ko Ndurtin Goria Samu Wayana Vekoya. Na Vosi Nikolo Wekaya. Na Maro and a Sulivi Kemni Kotiova. And a Bako Kote Kemni Kotiova. Hallelujah. Hallelujah. Ukimanga Vekoya Ndurtin Goria Samu. Kai Vekoya. Na Maro ni Turanga Savuni Nonda Rukokoa. Hallelujah. Turanga
Sisu Manila Betty. Hallelujah. Yalotambu. Aungandrevi kemuni. Ebe singa kedenga. Liuta kiau. Ialotambu. Ialotambu. Ndevi. Aungandrevi kemuni. Evi singa kedenga. Liuta kiau. Liuta kia. Meu sina Ebe singa Yalotambu. Nikalo. Aungandrevi kemuni. Liuta kia. Oh, meu sina Ebe singa Yalotambu. Nikalo. Aungandrevi kemuni. Liuta kia. Langit irokobi. Ke mami duva, ke mami bakarorota ki ke munina ni mami kalu na singa binagan dai. Mami langa mai me ke mami mai labeti ke muni. Apa turang ata ki ke munina kalu na songo ningo. Mami reidi ke muni daga tigo na ni mami kalu. Yo ke muni nei bakate kibu nei daba. Ke muni talanga ni soma na ni mami bambau ti ke muni. Na ulu ni banu ata kandon tigo mai kina na ni mami buke. Senga tale ni dona ya da ke mai be ke muni.
Ya na buna sulia kina be kemuni na klo and dona ya de mai na be ya kedanga. Taking durukina na duru ba ya ndonga na baka tusana ya me kedanga. Nio kemuni nga chisu na turanga. Ya baka rorota ki kina na klo. Singa binangan de nai. Mami lao mai na klo ke mami baka binabina katanga na nomuni loloma na nomuni be sereki. Kata uda ni sa kabati na ne mami mbula. Binabalebu na thangi ni alo muni na elo tambo ni sa baka liwabati na klo. Ena ni mami banua, sengawalang na ni mami banua na buru-buru tau doko na singa de nai. Sa tengu me beisau na mbula, beisau na matanitu, e beisau na banua, beisau na lotu, e beisau na bisinisi, e beisau na ituba-tuba. Nige mami sa baka liuda na toso ni alo muni, e na singa de nai. Binaka walebu na ni mami klo, e na mataka binanga ni kuwa. Haleluya. Nindala ko tinga mai. Semati tigo nelonda, ana mata tigo wana turanga, na ulu ni mono de dere, ni nonda mai ngarabi koya, dana numu mandangana, vanua levo Afrika na singa de nai, alawa tigo mai na singa binanga ni kuanda masula kiro ni tala to doko, ena vanua Afrika sati ungore na ena screen na veulu tanga meni masu satigo, ena singa binanga ni kuanda mendana masulaka, na vanua anda tuda kina, lawa menda masulaka na mbula ne Bishop Mungulu. Na leading minister ena Banua Afrika tau doko na bulan ni Talalaoni na mission director na bulan ni Talaleone Zambia mai wai ngarabati ko na kornibuli ni buli bola tambu na masula talengan na bulan ni Talamai kay makibo Bishop Julius Koniti na bulan ni Taltala Paula Eroti mai Kenya mai Nairobi geleni lotu na baleni lotu na bohol masulakan ng bulan ni Taltala, Ilaisa, Zambia lawa, may Burundi, Kigoma, abe kay bayadoriti ko may nasani buruburaya, da labete tiwa na non rambula buwana klo, na bula talengan na Israel kolita, may Uganda, na dagadangan ni klo, na tarabali ni lotu, kena wakatalenga kina na kena ng rebiti ko ng gelen ni lotu, masulakan ng bulan ni Bishop Joseph Chama, may Zambia, tarani kornibuli, kena beba katisay pelitaki, kay Mozambique, kena dagadakan ni tarabali ni lotu ena banuya. Dalawa matanga mai semati na elonda. Labeta dake buona klo nanganganre etigo ena banua Afrika. Turanga ke mami lao mai na matakan ni singa bilangan dendai. Mami masulagati na banua lebo Afrika. Bulane Bishop Mungulu na liutakati na klo na lotu ena yasani buru-buraya. Binakabalebu na klo na buku, binakabalebu na kilaka. Binabalebu na yalo matua, binabalebu na rayawa na turanga. Ni solyawa turanga na nabuko kaya rawa ni liu takatiwa kina baka binaka na be wase todoko etiko e na banua rambay lebu o Afrika. Na lewan donu, na lewa matau, na lewa sausaba. Ni marra na klo, na nonambula may nadadanga ni mera, may nadadanga ni buto-buto, nonambula, bulan ni nonamatabu bale. Seragati wana klo na tuba de dere menangarabi ena loma ni banua lebungo ena singa binanga ni kuwa mami lawa mai na klo meke mami labeta be kemani bina wale na klo na dola matani katumba soli na dondo a kau na ganga weira to doko na tala era bingarabi ena banua o Afrika bina wale na klo na soli batakana kena tuku serege batakaya tu na klo na tangin ni belu muti e be rau na klo ke na be ka yado tigo mai na yasa ni burburaya mami saba bina ngata na klo beli utaki ni alo moni na elo tambu na bale na klo na lutu ni no moni mbuga wanga vakamai vanga sariba kambo ko taki todo kina na vaga ni buto na bale na klo na mulan ni Taltala oni siboro masiamete turanga na mission director ena banua Afrika bina bale na klo na kena televiani na be tiko na be banua turanga na be region na banua todo ko Afrika bina wale na klo na kenan dolabi na matani kantumba bina wale na klo na manina wata kilabua kabare tagabua na klo tamatan donu mena semati ko yakina kena tamatar na lago mai na klo merna kautiranga mai turanga merna mai baka takileira ni oirango turanga oni sambito titu na klo endua na kawa na wabu mena kauyani kina na kospeli mena tarana kona baba ni bonua o Afrika mami masulakan na klo na church project turanga etiko ena banuya turanga
na mission house na banua merdole badeng ukina irnandau kolotu mami lao mai ni kua ke mami masula ka be kemuni na bale bona tuba tau doya na lalawa na tatanra o koya sa aserekiani be kemuni na ne mami klo mami klana klo ni kemuni na klo na ndau ni be barotaki zamuni o choba chaire bina ka bale bona klo ni singa wala ngani barotanga na tamata o ni barotanga ngele o ni barotanga na vale o ni barotanga na kene yaya o ni kautira mai na klo na tamata ko tuba irna soli o irna ndau tarbale o irna ndau o zambar na liba na klo na isama ni kau ni sama ni muloko turanga na be kato doko e ngandre na klo me taranga ke kine ndo na vale en ndo na tigo ni lotu na klo me bakatanga na kele bakatanga ngende oni bina kata mami sa masula ga be kemeni na klo en singa bina ni kuona mula ni tala layone zambe mai wai turanga en singa bina ni kuona na mula ni kenangarabi na korni buli bina ga lebu na klo na taraira na yalo ni tamata na be tigo na banoya meraba kauyani na ngone merlai buli na klo merabuli na dina na rarama ni nomoni bosa wakati tombutaki waramai lautaki na nonrekla meroni stabiki na ngangandre etu na banua o Afrika ni solia bagalebu na klo na vuku na kilaka solia na klo na kelinda bondabo na kele tuwa prokaramu na klo kana beli tagikina yalo tambu ni klo salamuria na klo na kele sereki velu muti baba ko bagai tamera na klo en loma ni kornibuli turanga merawa ni batabuli dir bagara matagikina ni tokeni banua ni merra ni ralago ya ni na klo kalaki televira skobira oira na non relewe ni banua masula na klo na bulane tala ilaisa Zambia lawa na klo mai Burundi mai ki goma turanga na singa binanga dai ki mami sama suna klo singa binanga ni kuwa ni be bangande taki na klo na be kanrenre binabale na kana bagaro taki na bale na klo na be kana numi na tuba ni lotu binabale na klo na kana bagai labo taki na bale na mani na traira na butuni au traira na tamata bangam business na klo oira merna lagoyani na kautani na kana labo na klo me bagai labo taki kina na daga ni klo turanga ena singa ni ko mai Burundi ga bakatala kina mai Kigoma bina ga bale na klo be marro na be liutaki ena non mbula ni tala Israel kolita mai Uganda na klo na daga ni tarabale ni lotu bina bale na klo na kaukaua bina bale na nganga solia na kene bunau solia na kene bakatabuli solia talenga na kene tuguni ala na klo waraka ni na ilati turanga na banua bia bakalati turanga sabaka bina ta kambalata na be liutaki ni ala moni ne la tamu ena vanoya bina bale na mbula ne bishop Joseph chama na klo mai Zambia kabakaki na mai Mozambique turanga na tarakornibuli merabati se pelita kina oirna lewe ni vanoa merani kotani nei tugu ena ve sai buru tale so kabakatalenga kina non vanoa bina bale na klo ngono bina kongo mami sabaka bina ataki kemani tigo kina na klo ena ne mami masu ke mami kilani ke mami masu ke mani tigo na klo senga wala ngani ndo ro masu kemani sartanga na klo oninda somo botu na ne mami masu kabori be kemani na songo ni na singa ni kuwa na wale na klo na barota kinialo gele mula bina kana klo me lutukina na nomoni bosa sa barota kitigo na klo mai buana nomoni tamata kau tamai na be sauna be butuni na somaki na lesu be kemani chaba na ne mami klo mami sabaka na daga ni meda na daga ni muto mami kindo mo kana be ngoma dala tau doko na klo e mami kindo mo kamon roka bangaluya ke dua na doma me na ronga ke na klo na domoni alomoni nela tambu oni sambiuta kina na nambula na nomoni tamata bina wale usara turanga na ngono bina kango bina wale na nomoni loloma varorota kitigo ne damoni chisu ne mami turanga ne mami bunimbulan dina en dua maunga Emeni surit kan tagaron inda taratalen nondin dambe enna mataka bina kan dindai dasa kinda bakito do tiko na singa bina ni kuwa na yadani kaluna tamana kina lubena kina lotambu sa kinda bakitiko na wasini koro to do sara mai ne wasini koro na bandua ya do sara ne wasini koro vas ngabulu kawalu wili tale tinga kina na sokolo tu mai tobata kene tal tigo batake kanda na singa bina kan dindai kamarota kini ndamai sota tigo madhawa tigo ni alo tambu na kena sobara kini alo tambu enda mai baka na numa wale tigo ango enda baka bina kana alo tambu sa tigo robe kanda tabi tigo na matani alo ndamenda nana maki baka warau tigo na ka lebu e barau tanga na klu menda bai bota tau kina ena singa bina kan dendai ta kinda baki tigo irna we kanda ra barro tigo mai
na singa binanga ni kuwa na kona baba ni buru-buru na panoni barong tiko maikina sa kinta bagi kemuni na nonda bali ni lotu lebu na World Harvest Center wana kene talanga sebe kema mitodo ko na leo ni lotu be kemuni na singa binanga ni dai ni deiti ko ni barong tiko maikima misabang bau tendo na tikina sa baro ta tu na klu membale tikemuni na singa binanga ni kuwa abaka sosota katalaman na klu na ngono binanga ko Sengani tarabang balabutiwan ng una sa suritirato sa artikol na nabarita kati umay na nonda ituba-tuba na lomani madawa sa tuwa na matanda. Ni sambula binaka na itukutuku mekadi waki membaleta na nonda bengaravi na loma ni madawa ongo. Na singa moniti enta sabi waka ungeti menda sema vata na nonda lolo kena mas-masu waka song lotu. Essa tiko keve na nonda itavi na buku ni kadi ni kalou na nonda mbula. Sa kerei menda na tiko keve na wuli ni veitumberi kena vingaravi se ministry leadership training na vitu na kaloko na kavi ni Singatu City na loma ni nonda wali ni lotu. Na wakandewa taki tali tiko nga kina na itukutuku membaleta na nonda online cell reporting system. Na buke lulu na vitu na kaloko na kavi na nonda sota waka cell na nonda wasi ni koro. Ongo membaleta tiko nga na nonda tumberi wakayalo na loma ni madawa. Enda sa kirei menda wako tamay na nonda online cell report na we madawa. Ongo na we wuke na kenan dikebi tiko na nonda tumbu wakay songolotu. Kendua na nomuni wakatataro membaleta endua na cell fellowship gay redin dua we ira naitaltala siyangasi ni value taki na we wase. Na singa wakarawai mana ono kina vitu na kaloko na matakalalay na waka adori tiko kina na nonda masu waka songolotu na nonda wali ni lotu. Wasi ni koro na vengarabi tiko na singa wakarawai mayongo wasi ni koro namba rusang bulka tolu, rusang bulka ba, rusang bulka lima kena rusang bulka ono. Ongo embaleta tiko nga na nonda waka wakarau na lotu na singa tambo. Ngauna binaka menda mai te waka kina na nonda ngauna na kena waru taki na nonda wali ni sokolo. Singa tambu na madhao mayongo na nonda ngauna ni lotu. Lotu waka babalangi na walu na kaloko na mataka nonda lotu na wekanda na India na walu talanga na kaloko na Harvest Plaza na lotu waka witi na vima manitini kena lotu nonda na tambangone na lima na kaloko na akavi. Me nonda wata na kalonga te kena nganga na madhawa enda sa waka na mata ni kina ongo. Nai kuriti ngani nonda itukutuku sa kadiwa kitingo na wana kaloka na kabinikua na waidoriti kina na nonda lotu toko bata na rara na National Stadium na kakusara ni dalata baletango na lotu toko bata ni bei mata lotu ko sa takatigo na kena buli na singa na noa go chemen takasaratigo na nonda tamani bubale bulan ni taltala ngase sa kiriki na nonda beito koni menda tigo todo kayani na kabinikua na rara ningito na National Stadium. Kung nila ko tali nando tali naraning ito, National Stadium. Pukibi ko ang dami tiga samu, National Stadium, wanakalo ka na kabinikuwa. Pinakanikuwa, and baka na matatiko, membaleta na matanitu o Afrika. O Afrika, tiko na bitu na iwasa-wasa lelebu, ni buru-burong ko, na continent. O Afrika, tiko talingakin, and 2 berto na lewe bitu ya. Iyo 5 ka ba na mata nitu erato umani batatu erato koti batatu na loma ni banua o Afrika. Na lotu sa yaveka sa teba kitiko kina na lotu ia na bimbi beka na menda ronga na itukutuko kaya kausaratinga mai na loma ni banua ya karena wasetiko mai kina na nonda itala-tala ko ratiko mai sana apa talenga kina na nonda itala-tala ko ratu cingor tu letolu korto sengai baru artu sambimbi wotingo mertu sala ko mertu lebo ndo inararani wanga buka ya na itukutuku na report e kwanda na rongo dati uniku mena bebu kebekanda menda kilati ko na solito doko enda solia ena buku ni kana kauna kosipeli na kena risiti sabarongo menda raida menda ronga ena singa ni ko buki be kwanda mitiga samu na risiti ni nomu solingo sabarongo moraida tabaka soso sarabona klonda bega sarati wana itukutuku.
Greetings from the continent of Africa. I want to take this opportunity to thank you, the President and Mission Director, for their support to the continent of Africa and all our supporters around the globe. Thank you so much. In July, we are planning now to reach Botswana and Zimbabwe. By God's grace, we are reaching the continent of Africa together with you. I have collected some testimony from the leaders of Africa. You will hear straight from them. Let me give this opportunity that you may hear what we are doing in Africa. Praise the Lord. I'm Pastor Paul Erots. I'm from Turkana, and the work in Turkana is growing. We are managed to plant 14 churches around the unreached tribes. I was connected in CMFI through the Missionary Zachariah. He was the one who introduced me to CMFI. He shared with me the vision, and I discovered I'm one of the people to take the gospel to my rich tribe. Turkana, we have so many challenges. Most of the time, we walk 3 days walking, taking the gospel to unreached people. People don't access water, no fresh water. People normally take 3 days, 2 days to reach where water are found. Most of the Turkana people, they have never heard the gospel. That's why when I visited a certain village, I find a baby sucking the breast of a goat. It was really paining. In that village, God has opened a door for us. Now we have been given 20 acres to start a school, and we thank God for that. We are now establishing a training center of reaching the unreached people. Now we are targeting Nyangatom in South Sudan. Nyangatom has never heard the gospel. When the last time I visited them, there is not even a single church in Nyangatom area. If it is not the vision of our president, we could have been forgotten forever. And I say thank you so much for your support and for your commitment. I'm very much proud to be the first Turkana to arrive in Fiji. It is really a blessing to the Turkana people. Thank you so much. Thank you. Greetings to all of you in the name of Jesus. I am Bishop Julius Kinoti from Africa, Kenya, and I'm the overseeing pastor of all the churches in Kenya and the CMF. Now, as we talk, we have several churches started all over Kenya. Although we have some areas that we still want to reach, we normally visit and have missions in those areas because the land is big. There are so many people, and we thank God because what was started many years back is still growing, and the work is expanding. And we are also doing the training of workers and the ministers because of the churches that we are starting in different parts of the country. And when we train them, then we send them to those churches that we are starting in various places, so that the people that get converted can be trained more and they can be discipled more, so that now, once they are discipled, they also disciple others, and that is what we want to continue doing. At the moment, the greatest challenge is the training center, because we started in a very humble place. Actually, we rented the premises to start the training center and also serving as a church. And we have done that over the years. Although in some other places we have started and planted the churches there, but the training center, the place where we started originally,
which is even today as is the main training center. It's still on our rented premises. So now, because of the work has grown and it is expanding, we have decided to buy a piece of land beyond a bigger center for training of workers and the pastors, so that now you can continue sending them in the mission field as the work continues to grow. And we thank God because of the church, CMF, for the support that they have continued to give us, for the prayers, and even sending the missionaries who started with us to give us the guidance, to give us the way, to give us the encouragement, and also the training. We are so much humbled, and we thank God because of what was started, because it is growing. And now we have decided to take up the task. Now it is my appeal that you continue praying for us, and God willing, support us in any way that you can, so that you are able to establish a good training center for the workers, for the pastors, so that now this good work can continue, and we hope that it will glorify the name of God. May the Lord God continue blessing you and keeping you well. In Jesus' name, Vinaka Pakalev. I bring you greetings on behalf of my family and the church in Uganda. The work in Uganda is steadily growing, and we have churches in the western region of this country. We have churches in the eastern, in northern region, in Karamoja region, and also here in the central. And we are grateful for your prayers. We are grateful for supporting the work of World Mission. Currently, we are developing the church land, our mission base in Uganda, and we are into making bricks, and we are preparing to construct the church building. And so we ask for your prayers, we ask for your support, so that this plan of building the church can begin. Once again, we say thank you, and may the Lord bless you as you give. In Jesus' name. Greetings in the name of our good Lord Jesus Christ. As we began the month of January, we completed the fasting. We went right into ministry in helping one of our friends in putting up a library which was so essential in our area. We went into an area which was so resistant in the gospel. That is the place of Ujiji, where David Livingstone tried his best to plant a church, but he couldn't make it because the resistance of the Muslims was so strong. And eventually we went into it through the gift strategy, and we found that it was so vital, and we had an opportunity to share the gospel and share the good news of Jesus Christ. And now those are our contact points in getting the gospel in that area, and many has responded and given their lives to Jesus. We went to Bangwe, the area where people were so in need of knowing the Lord, and we shared the gospel of Jesus Christ through gifts by giving them soap, salt, and other needs. And we are so thankful that they received the gospel, and many came to know the Lord Jesus Christ. That is part of the work that we've been praying for in targeting the world mission and the unreached. Thank you so much. When we began the month of March, we started reaching out to our children, and that is one of our usual programs. Because of that program, we have branched and moved into the extension of the ministry in reaching out to the parents. Majority of these families or children, those who are coming to the program, are Muslim children. And we're so thankful that through the ministry of the children, the family is restored, and even the parents have come to know the Lord, and they are so very much responsive and so very much coming into the willingness of knowing more about the Lord Jesus Christ. Thank you so much. We reach out to the widows and the handicapped center, helping them and giving them gifts, giving them hope and words of encouragement, and also making them know that the Lord is the Savior, and He is
the only way out of everything that we go through in life. We have a scheduled plan for this year that we are intending to go to Burundi and also to Congo and Zambia. Because of that, I ask for your prayers for financial support so that we can go through those borders because of our visas and also our transportation. I pray that God will bless us through the work that we are doing and also your support. Thank you so much. From Kigoma, Elisa Zambalawa. God bless you. Praise the Lord, brethren. I am Bishop Kiaba Mbaku. I am the General Overseer of the Christian Mission Fellowship International Church in the Democratic Republic of Congo. We are so grateful to God that our work in our home country is going well, because we successfully planted 8 churches from different regions or provinces. We have been working hard to establish these churches. As we know, it's not easy in our country, since our country had been in the war for many years, and also we do have problem with our roads. But God is so faithful to us that we implemented these churches. All of these churches go well, and all our church members understand our vision. And as a team, we continue working hard to win people's souls and bring them to Jesus Christ and make them disciples through evangelism, revival meetings, as well as seminars. We baptize new believers and teach them the Word of God. Praise the Lord, all believers in the earth. Now we thank all of you because Bishop Jose now has a good health because of your prayer. So now we continue the gospel, we continue all the action in our church. Thank you so much. Thank you. Greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. My name is Pastor Layone and my wife. I'm a principal of the Bible school in Tanzania, Africa. We would like to thank you for your prayers that this year we are able to bring all the CMFI pastors, leaders from other nations who is here in the Bible school for their study. So we have a total of 30 students who are in the school at this moment. And on that note, we're also having some development in the school. We are able to build the toilet and the bathroom, to put the floor on a lounge, and also having new chairs and tables for the students. For the beginning of this year, we are also having our piggery project. So the students are continue to look after our pigs at this very moment. Also, we need to thank you for your prayers that this year we really want to register our school. And we have a very urgent need at the moment that we want to complete our office and library. We want to build our new classroom, to bring the electricity from the main road to the school, which is about 2.5 kilometers, so that the school can be registered. Thank you so much for prayer that at the end of this month, we will be opening our new church building in our small town in Mokuranga, which is planted by our students. Thank you so much for your prayer. Thank you so much for your support, and may God bless you all. Asante sana.
Mungu alemekezeke ndipo atamandike. Positani konde Bishop Malala. Mungu alemekezeka wakhala okhulupirika pakati pathu. Adatithandizira ndi kukhala ndi azibusa okwana 6 odzozedwa, amachechi okwana 3 omangidwa, malo amodzi ku Lilongwe, komanso panopo tafikira kutsegula mabranchi ena okwana 18. Moti chiwerengero cha ku Malawi panopo ndi kuti ndi mabranchi okwana 30. Chifukwa cha zimenezi tifuna timuyamika Ambuye kuti Mulungu adagwira ntchito yabwino. Tiyamikanso Mulungu chifukwa chakuti mu chilichonse chimene Mulungu wachita wakhalabe ndithudi okhulupirika mukatikati. Takwaniritsabe kuperekanso ngakhale Mission Sunday imene timayenera kupereka ku dziko ku Africa. Zikomo kwambiri chifukwa cha chimenechi. Ambuye alemekezeke, Ambuye alandire ulemu, Ambuye akudalitseni, Ambuye akusamalireni, akutetezereni. Zikomo kwambiri. Graça e paz. Meu nome é Francisco Chalo Sufo, o bispo de Moçambique. Quero agradecer a Deus neste momento, dizer que estou aqui na Escola Bíblica na Tanzânia, dizer que a Igreja de Moçambique está crescendo. Neste momento temos 22 judges, e que no ano passado, no tempo da conferência aqui na Tanzânia, tínhamos 17. Mas neste momento o número está a aumentar e a previsão deste ano é de cada igreja de Moçambique abrir uma igreja. Quer dizer que, pelo menos até no fim do ano, podemos ter 14 judges. Muito obrigado pela vida do pastor Ken James, que nos deixou esta nobre missão. Que Deus abençoe a ele, junto à sua casa, junto à sua família. Também quero agradecer à direção mundial que nos deu essa oportunidade de nós podermos apresentar os nossos trabalhos nas nossas nações. A missão mundial tem sido a nossa prioridade. Cada vez mais nós temos honrado esse compromisso. Muito obrigado e que Deus abençoe para sempre. Amém. Warm greetings from Zambia. Zambia's Christian Mission Fellowship had a humble beginning. We started with very remote places. Our meeting places were usually thatched, and most of the times we used to meet in under trees and even in places which we thought we could meet as a church. It was really the beginning, but the zeal and the fire of the Lord was within us. We want to say God has been faithful even through that time. We had Pastor Oni Masiamerete coming all the way from Tanzania to come and encourage us in those times. We would visit with him in various churches, and by the grace of God we stood with him, and then we started establishing few churches. We had these struggles and difficulties in establishing these churches in some places, but we thank God for the Christian Mission Fellowship World Harvest Center. In 2014 they sent a missionary by the name of Pastor Sakyusa Mailase. This man of God, committed and devoted to the work of God, came and we teamed up with him and did a lot of work in this country. We want to thank God that through his time we did a lot of traveling. We moved in various places. In some places we were rejected and threatened to be beaten by the communities because the chief or the headmen were not interested in the church activities or any church program outside their own traditional beliefs. We did a secret movement which we used to follow the villagers in their workplaces, in their gardens, in their fields, maize fields. We would follow them and do the teachings there. And sometimes at the funeral places, because no one would chase you at the funeral place. So we would go there and sneak in and be there with them and do the work. We would witness and then eventually do the baptism whenever we can find water. We did baptisms in shallow waters, some in bathtubs, and some in lakes. We want to thank God that the work started growing steadily, and we started mobilizing the few church members that we had, and we started now training them and encouraging them, telling them that it's important to do the work of the Lord and to focus on the Lord Jesus Christ. We did a lot of traveling.
sometimes would use any mode of transport, whether a donkey, bicycle, a boat, and sometimes we use the train. I really want to thank God for the man of God who was with me. He really encouraged me so much. And many times I would be discouraged, but he would encourage me that we continue with the work despite what we were going through. So we slept in abandoned homes, unfinished houses, just for the sake of taking the gospel there. We moved up mountains. We went through valleys. We went across rivers just to take the gospel in the land of Zambia. We thank God that with the very few people we had, we were able to establish a number of churches. And by the time he was leaving Zambia, he left the fire with us. We continued doing the work. And by the grace of God now, the work has been moving steadily and growing like a bushfire. We have covered the northern part of Zambia, covering the central part of Zambia, now coming towards the south. By now, God has given us 134 churches countrywide, and He has given us 9 provincial churches. Out of the 10 provinces that we have, CMF has covered 9 provinces. And now we are entering into Southern Province, where we are establishing a base in Livingstone. This base is going to be used as a hub. As we finish the last fight in the western part of Zambia, as we use this mission base as a springboard into neighboring countries like Botswana, Zimbabwe, Namibia, even up to the south. We want to gladly say your faithfulness in giving, in praying, has really necessitated us to continue with the work. We have seen the work of the Lord growing. We have 102 pastors ordained, and we have sent one in Dar es Salaam, Mkulanga Bible School, in order to prepare him for the work in the Southern Province, so that we train more people, train translators, train church planters who will go into these neighboring countries and who will do the work in the remaining part of Zambia. I want to say thank you very much for what you are doing. Your contribution, your help, your support is really appreciated. I want to say thank you to our leading, our church president, even the founding father, Reverend Sirius Kululu, for the support that he has been giving to us. Even I remember what he said one time: if your dream drays, dream another one. And from that, I really to take that and implemented it in Zambia. I want to say thank you, my father. Thank you, our leader. May God continue to bless you, and may God continue to give you long life. I want to say thank you also to Bishop Mugulu Kilimba, our leading minister, whom I'm serving as the General Secretary for Africa. I want to say thank you very much for the work that you have done. Pastor Oni, thank you very much. And the rest of you, CMF family, I say, may the Lord continue to bless you for the support that you are giving us, for the prayer that you are offering to us, and everything that you have done. The Lord will remember you. I say, God bless you. To all you partners, I say now, Vinaka Mwakalevu Mother. The sacrificial love of the Father beckons us to go, disciple and baptize Mother Continent, Africa, in Jesus' name. And this gospel of the kingdom will be preached in the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Matthew 24:14. Together, in our generation, we can make a difference. Thank you for your prayers and generous giving towards World Mission. Africa for Jesus. Sounds like this. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh.
when I wake up, and I will sing my praise unto you, my Lord. And I will shout and dance to you, for you have been my help from now till ever. Hey, my God is good. My God is good. Hey, my God is good. In the morning when I wake up, and I will sing my praise unto you, my Lord. And I will shout and dance to you, for you have been my help another level. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Hey, my God is good. Oh. Sing it again. My God is good. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Hey, my
Bito pa talaman doon nalingan dan baka binabinata kayo rin na day tambangone. Nasinga binani kuha. Sa taron ko man din damit ko sa muni sa tarana no muni risiti. Hallelujah. Sa pambautan niya nasinga talena baka tataro na bikanda rongoda na bikatalangan daray na nasinga ni kuha. Baka lakalangan na para authority ko na nondosul. Nanda singa na kinay manrali baka talanga kina na nonday may Afrika uli kang mandakabi kenda doon na tingin wala tambo. Kaya na klosa na wasi tolo na tingin rus ng buluga tolo na kinay wande wabo tugon iti wango na kakede nga onida kaba. Muning garaba sara may nabuni lo muni taudoko me bakanga nyoni sa bengarabi buana turanga naklo kasengai weira na tamata. Tiki ni bola tambungo e bakang bimbita katiu kino pola berna isong lutu mai kolosa na beka taudoko medaka saranga mai enan rekeni alonra. Dakila nyo chisu na nonro be talano tiko bataki na maramani samaria na asani tumbuni wai mai saika na tiki ni rus ngabulu kapa tuna tiki no chisu ya lewa raida na kalu ko yalo oira sabia lutua mera lutu vakayalo kabaka indina. Yana kaya bakang bimbita katiko na turang o chisu, kaya bakang bimbita katali tunga be kenda na klo, na singa binangan ni kuwa. Be baka na numitali be kenda na klo, sandan daw rongo da oti, enda na padi rongo da tale, enda na rongo da tinga. Ni be kato do komenda da kaba, kaya bakanda bina kata menda bakang do nuikina, na mata ni klo, ia me zakatiko, may nabuni alonda. Ninda lotu, menda lotu bakayalo kabaka indina. Ninda lolo, me bakayalo kabaka indina. Ninda masu wana kalo me bakayalo kabaka indina. Ninda wili bola tambu senda wili kana bosa ni kalo me bakayalo kabaka indina. Ninda langasere me bakayalo kabaka indina. Ninda suli ananondai katini senanondai singana me bakayalo kabaka indina. Ninda suli ananondai manrali me bakayalo kabaka indina na katodo ko menda da kava me bakayalo kabaka indina boleta na dava matai ni korni da na wase tolu na tikine tinika tolu kina tikine tinika lima bosti kina baka mata to pola verne songo tu mai korni da ni rongo da sarva bina kango ni sada bana buleke ni ndalako kina taikandua na katodo ko nda kabati weke ena laki baka tobolei ena bukawanga na no mumasu ena baka tobolei ena bukawanga. Nano mulanga sere ena baka tobolei ena bukawanga. Nano gubunau ena baka tobolei ena bukawanga. Nano musoli ketini ke nano musoli manrali ena baka tobolei ena bukawanga. Ni wakamai nano ndaruwanga ni bola ni soli ke kamayabu asenga ni soli maina buni alonda seme baka yalo kabaka indina. Ukibe konda mitika samu tukuna buat otiutini tingini bola tambu ni beranonda soli. May karoni be ngauna na wase rus nga bulu kalima na tikine dua batikine tikine rua. Gona ituku kay amasaya na tuy. O kasi ngayang baki rus nga bulu kalima sa solibuan na itutu baka tuy. Ngay rus nga bulu kalima na baki na nang bulan ni beli utaki. Yorong nga ngo na kay tuku na tikine rua. Asa da kaba na kakeve nga endo dono na mata ni kalau ko amasaya. Gay dua tu na kena vengutaro ngay tuku na bango. Iya. Sa senga nga ni binaka. Na ibarau ni alana. De la con que tauika na kaya be amasaya da solitiko da masutiko da mai lotutiko menda ga yava ni kya sanda lago ya ni kina banua menda la induriki na kabeira mata bata kina nanda turanga menga itu kuna tiu mai au kilai ko ga bina ka lebu na no musali bina ka lebu na no masu bina ka lebu na no mulalo bina ka lebu na no bubu na binaka bina ka lebu na no ndo ba lesialo iya hokarala satakaya asanga tulivaka ena ibaka rauni alo binaka mena bukai kanda na kalau na singa dai ni osolia na no muisingana ni osolia na no mikatini melako na lama ni balin lo tulemungo me bagayalo kabaka indina na no mutean do na itei me baka o kwenda serabati ko na tikina nanda risiti ko na mai dingoma ni kuwa soli me baleti Afrika me bagayalo kabaka indina high five we konda mitiga samu me bagayalo kabaka indina.
Kada wasombo na masu ki mami sabaka. Vina vina ta kimani na klu na be baka na numi na singa ni nai. Ve kato do kome ki mami da kaba be kimani me baka yalo kaba kaindina. Baka roro ta kina da muni. Jisu ne mami toranga ne mami bunimbulandina en tua maunga. Amen. Kekoniali, ena kawa.
Sinai, Lugutale, Venron Rovi, Yauma. Hallelujah. Na mamingangan rekalone alo tambo moni daka beki mami ni singin dai. E mami sureti ke moni bosa beki mami. Di baka ado kaki na ne mami mbula. Binaka baka lebu ni singin dai. E beitum beri. E baka bulidi. E matata na kalou ni nom ni luta ke mami tiku ni laulango na kalou na bosa tali kine beki mami ni singin dai. E baka dambora na ya uongo na kalou me nomuni. Binaka baka lebu na kalou ni na matata beki mami ni mami kalou ni tuku donu na kalou. Kim na rongoda na kalou katungana na bunia lo ki mami. E kauti ki mami lako na kalou na buru binaka o nimbiti beki mami. Binaka baka lebu ni singin dai. Beti baka rota kina damu ni chisu ki mami masu na buku muni chisu kwa sada mene mami turu binaka. Sama yada mene baka mbula usibi ento mbonga. Amen. Tauran te damdabe ni seru ni kalou. Apaka ulu tanga tiku na bosa ni kalou me nanta bata ni kua. Apaka tiko na alo tambu e na kaulotu. Na alo tambu ke na kaulotu. Ni kua e nda baka na numutiko na singa ni pentiko na singa ka sobarakina na alo tambu. E baka sudu mitalanga kina na sogolotu tau manda. Na binaka menda na kilao kenda na beokani. Na songo lotu. Se baka tama saramanda na songo lotu tau manda. Kau ti kenda baka lelai. E na nanda bunau. E na singile bunikua. Au tau manda na kau ti kenda na baka tama madala tau manda. Na baka tegu wasetin karo tiki nendo kina tolu. Baka tegu wasetin karo tiki nendo kina tolu. Kapango na bosuniklo. Isaka oti be aparama ko Jehova. Bolako tani na nomo banua ka mbiutira na wekamu ke na vale ni tamamu. Kalako kina banua ka na baka takila beiko. Ia ka na baka liriko mo maten tulebu, ia ka na baka longa tatakiko ka baka rongo ene damu. Ia ka na buni be baka longa taki. Ia ka na baka longa tataki ira rabosa baka longa takiko ka don rubi ko asa ruka kiko. Bibi na uti tsarni tikinera ga ibonga ena kalau ngata talanga na buku mone vei matangali keda nga e bura. Darai na matai ni tuku tau manda. Ka bosa ni alala kina na kalau be prama. Prama ona baka adoriko mo matan tulebu. Ona baka longa takiko, ona baka longa takira. Era baka longa takiko na ruka kira era sa bosa mbedi takiko. Cara bosa baka data takiko. E tukuna saroko na kene dengura e na kalunga tatalanga na bukumu na vei matangali keda nga e bura. Nantona ngauna rasana no mana Israel ni soira nga. The Israelites thought that they were the only ones. Thank God for Israel. In the rei na tikinango na kalau e rei da sartu ko na bura tau doko. Ni malbale nga ibos be parama obiti sa tikoti e na plan ni kalau. Bura tau doko sa tikoti. E na tubo tau manda ni klo. Gai mai toka rotaka na ngone turang Yesus Kristo e na choni wa setolu tikine tin kono. Kabango na basini klo ni salamani ira na kai buru baka ngo na klo. Meseliki na lubena ndombo nga sabaka tumbura me kako ni rusa ko reba andua. Sabaka mboti ko ye merota nga. Nambula tau mundu. Da rede kini kiana beokani. Ni rei tu na kalau ko esenga ni rei di Israeli tu nga sin rei dalu tinga na mata-mata e rei di bura tau doko e tu na alo ni kalau na kena bambula ina bura regardless of culture, regardless of race na bi mata tau doko tamu sakayani e kila tu na kalau e tigo na ngauna na bakanta bin rai chisu merau na lestal mai kina kai bura merkla na bi bambula lebu ka bakaya dora ananda kalau au sa raisar na
Coach kenda saran nanda bunau. Kene kawala ngaya. Baka manal tau manda. Nanda mata na daka waseru tikene ndo tikene ba. Tikene ndua kina ba. Kabango na daka waserua. Ia ni saya do sarna singani pentiko. Era sa tiko loma bata ko ira keda ngana ndona tikina. Sangai lako baka sauri mai loma langi. Endo na rorongo e bakana dangi baka deba ruru kaua. Asa baka sineita na bala tau doko era sa tiko kina. Asa rere be irna kaya bakana be ia me ameni buka wanga sa andu be semba yaki. Asa tiko andu be ira baka andu nga. Arsa baka sineita keda ngana alo tambu. Arsa tekibu baka tekibu me bosa takana bosa tane so. Me baka sa sulebe irna alo tambu merda buta. Gona tikni bola tambu bimbi na biokani. O surati kan dana da kaba ndo na ka na matangani ko surati kan da tuda ki tawdoko. O kere ke da menda da buta tawdoko manda na tikni bola tambu. Klani matata chiga na screen da wuli ka tawdoko. Gona tikni bola tambu e suduki na lotu tau manda. Da butu tau doko manda na daka waseru tikine ndua kina ba rua tolu. Ia ni saya da sara na singa ni peni tiko. Era sa tiko loma bata ko ira keda ngai na ndua na tikina. Sangai lako baka sauri mai loma langi ndua na rorongo. E baka na dangi baka deba roru kaua. Asa baka seneita na vale tau doko era sa tikina. Asa rai be ira na kai baka na be ame nimbuka wanga sa andui be semba yaki. Asa tiko ya andua beira baka ya andua nga. Arsa baka sine iti keda nga na alo tambu. Arsa baka tegibu me bosa taka na bosa tani so. Me baka sa sulibeira na alo tambu mera dabu. Nimbera ni taur nom ni ndamdambe au surati kenda. Bida wala nga na sekondi gondo taur manda nga ando na ngono menda ndui bosa kina. Gona matai ni katau manda ka baka sobaraka na kalono na alo tambu. Baka takila takina ndui bosa. Talaho manda ndui bosa. Sakatara yala baba shanda rababa kutiri yala baba shando. Or yala baba siketari yala baba shanda rababa kutiri yala baba shando. Birbrosha kataya zakotora brasi kitiri yala baba shande. Borobara saka tari yala baba shanda rababa kucheaga da sako. Hara bara siki tiri yala mama shando. Boroba sikataya sakataya balobo shakatara baba kando. Kori yala baba shanda. Oh, sabi saunan raki. Oriala mama shanda rababa roswa, briasi kitiriala baba shande. Oriala baba sikitiriala baba shekiaro, brosia. Yariako sikitiriala baranda sikitiriala baba shando. Kuriala baba shanda rababa kuriala baba shando. Kuriala baba shanda rababa kutiriala baba shando. Kuriala baba shanda rababa kutiriala baba shando. Kuriala baba shanda rababa kuriala baba shando. Uriala baba shandara baba kuriala baba shande. Hariala baba shandara baba kutiriala baba bossa yandarasia. Oya kasiala maria do sakatiriala ando sakatiriala mama. Piriala baba shando baba kuriala baba shando. Kuriala baba shandara baba kuriala baba shando. Yes, oh God. Yes, oh God. You'll reveal to your people, oh God. Wonders, oh God. Signs and wonders, oh God. Miracles are happening, oh God. Miracles, healings are happening, oh God. Napakalebu turanga na kalo ni bakado ka. Ni bakado ka na kalo na kimamaliyo na kalo. Muni dedere, muni bakaroro taki na kalo. Napakalebu kalo be bakurang butaki. Napakaraita ke muni ne mami kalo. Lesu na bakaroro ka na langi mina muni ne mami kalo. Ay mas no kumuni chisu ko sa dami na mituro minaka sa dami na bakambula wasi wendo bonga. Amen, bakay tartalo mundamdambe. Hallelujah. Sudu. Ai songolotu, ichisu Kristo. Darko nendo rebitalno chiki nangon turon su Kristo pati kerton tisepeli. Ka tangkai to kana madiwa setin kauno tikini tin katolu kina tin kadiwa. Ono singin wili kana tikini volta mongo ya rebitalno chiko chisu pati kerton tisepeli ngai taru chiko Give me the opinion of the people. So le manda maybe una barakati ko na tamata membalet yaw. Ada barakaya. So rakaya anticipeli.
e sora kaya ni o kemuni o choni na ndawi papite staki. So tale rakaya ni o kemuni o ilechia. So tale rakaya o kemuni na Jeremia, parafita. Sangai taro na turanga, beipita, besoto bertante sepeli, beka kimundo, nada abandono no membaleti au. Sa uma da kopita, tu na ko kemuni Kristo. Kemuni na lubi ni kalombula. The anointed one. Tikineti na kawalu, dai kabango chisu. Au sakata langa beiko, o iko kopita. Ia nandeli batongo kau nataraki na nanongu isongo songolotu. Ia na senga ni rawata na mata ni koro ko etesi. Remeni. E chico sona nada ada ni tangane e chico talanga na kena baka leo na ada baka taka na Josefa era ni Josephine na pita se Petro kena baka leo Petra There's a masculine name, there's a feminine name. Io, opita talanga, Petros, kena imbalimbali na waso baka kriki, endo na batu. Tuno baka tukasamo, na batu. Io Petra, e baka endo na mbini batu, e rasa semati, me sa andua na batu. E kumu ni mai na batu kedengo meranga me indua na batu levu. Batu kai na Petra. The church is called the bride of Christ. E na matani pita wa serua. Kine lima kabango na basun kalau. Ke kemundo talanga sabakana bei batu mbula. Sa taradake me manrali. Bakayalo. Matambete alo sabsabaha. Mondo da mbora kina. Besota. Kukemdo talanga sabakana bei batumbula sa taradake mondo vale bakayalo me matambete alo sabsabaha mondo da mbora kina na imanrali bakayalo sabi nakabuana klo ena buku Kristo Jesu. Bei batu bula. Na tarai daki ni batundei, e baka tau taki non dan dua matamai na bei batumbula. Lulu mantanga binto na batumbula to kaya samgori. Kene bale ke baka na dua na kaya na sa sanga matua kina na bunida. Ke dua na kaya sa sanga matua kina na mata ni koretesi, me kauto mai nan duindui be kenda na batu. Na sanga ko men dui wasu wase kenda. Na sanga ko men to cause disunity. Na kato chiku mo ko na be katau do ko meroni unduindui. Kato chiku man unduindui. Neto mata lotungo o ke tongo sanga. Ka chiku na ngoni turan su Kristo na nongu isongo lotu. Isongo lotu i Kristo. Kana bale bimbi mendaraida mende define takabinaka. Na daba na songo lotu tau manda kakako chisu. Itarati ko na ndela ni batu ongo na taraki na nongu isongo lotu. E non è sogolotu. Se che nomu sin nongu. Lebongan la samai beleti. Hey, ortongo na nongu. Ortongo na nomu. Warai barada. Warai sista. E non sogolotu. Hallelujah. Saruta me kabakan ko na same wase ndo na rautol so ko tol to kinendua. Raiva na kena yanga kena mata binaka. Nira satiko vakaloma bata na beokani. Hallelujah. Sabaka na ilumu talei katiriba sombu nakumina. Kelandan dua bata bango in rondo na ilumu. Elo malangin rondo na ilumu ni alo tambu.
Do baka tolo taka na musuka lebe na ndui enda basika. Mate ke baka wa bure tiko na ndui oi ko toko na tiko na matantu ni buto. Membasika na tata wase membasika na ndui. Tatua bata na boyokani. Tata bata. Mate kila ndua langa na ka enda tata bata tiko na kena baka tei na matantu ni klo. Kasambi bikini be iko bate kia menda rukoto mai na ndua bata. Ena tata bata. Yang Kristo. Wa imeni. Haleluya. Taka wase pati kini tul sul kerua kabang kona basin klo. Ye koir na leo bunga era sabo kambauta era saloma wata kaya lo wata. Kabe ko tuka samu loma wata ya lo wata. Era saloma wata kaya lo wata. Asa senga ndua ya kaya menona ndua ngana kasa tubwa. Arasa tau kena bata na nona yau ya ndua. Haleluya. Lau mena ndua bata, lau mena taka bata, lau mena mona bata, lau mena alo bata. Haleluya. Baka binaka ni nanu mana beluta kini lotu menda dua bata na kabini kuwa. Lau baka leo mai, besureti mai. Da lau mena dua bata. Da baka da undreba me ramase me levo na ame nondo dua bata na tamata baka mbauta baka pentiko menda dua bata ena kasambito tiruka o baka mbauta ni ndona revival levo da kabati una kalo na nonda matentu ko sakena una menda tuki na tamata baka mbauta tamai masu bata ndalo bata da bi baka tataki dake na halo en dua bau. Haleluya. Bimbina dua bata na beokani darai le sto alemanda ni berni sopra che ne al tambu. Berni sopra che ne al tambu na daka daka wasendu tikine tin kerua. Kene tin kaba. Daka daka wasendu tikine tin kaba tin bango na basin kolo. Sanga le sto le ki Jerusalem na uli banua. Sabga dani kina be olive. Sabola ki Jerusalem me bakanga na kena yawa sandu lakobi. Sandu lakobi ne dona singa ni bakadengu. Yenir sadur kilo amarsa. Zambe kinai tamba loma ni vale daki. Sandau tukino kopita ke chemesa. Ke choni ke Andrew ke Filipe ke Thomas ke Bartholomew ke Matthew ko chemesa na lube alifo ke Simoni ndo birna. Sabaka tokai na ngumatua. Ke chutasa na tadi chemesa. Sa ngumatu ke nga oirongo sa loma vata. Pasi kita leke na loma vata ndobekani. Loma vata na kera ke na ndau masu. Ke ira talanga na lewa ke mer na tina Jesu ke ira tona tadina. Non rale ndua bata tiko na masu, non rale ndua bata tiko na bakasangarana kalo. Bakasudu makina na kabongo. Kuno baka taka samu mbimbi na ndua bata. Ena golo na ndo mo lebo Jesu na ngauna sa wakotu tukin na kawel tay ngai kailo ko nongo kalo kuni sambi tiaw na buni daba na daba saramanda e baka buna no na tawasi ko na kalo na ngauna bimbi saranga kala ko rumo tukin no Jesu na ngauna ni Mosi. Why did God leave? Abekani, indo basi kana balabala. Oi kom bilinga tan naklo. Balata saba katangari be Jesu na ibalabala todo ko ni tamata. Naklo sa wasi ko ya. Gai kadi bagay ndo mo lebo Jesu, nogu kalo. Kuni sam beauty hau na buku ni daba. No mo ibalabala na nongo ibalabala. En bilinga tan. Wasira to na lewa tolo bakalo. E na ngauna saranga ngan rebi tukina. Na boleka, kalo na tamana. Na ibala-bala da. Nakangay bagay wak na kalo. Darede na. E na baka tikibu. Nangauna raso baka yokina na bunda. Ata makeibi. Wanangata. Sa tawasira utani may wana kalo. Imalbale, no na assignment level 2 na tewaro. Ikaw tamay ko na sorry kau ni balabala da. Sorry kau ni da meranda tatawas-was tuko na lubi ni klo.
Kuno ka toka sa mo bimbi ndo bata. Na vina kata chiko na teboro. Menda batu. Ianda ndu itoka nga nanda ya sani kona. Oi ko batu ngingi tok nga mesa nangori, oi ko batu ngori ngingi tok nga mesa nangori. Tango ndu itaura tu na nanda label nanda ndu indui. Menda kai tok nga nanda ya sani koro. Batu ngori oi ko batu yau. Laban dur nanu moke mundo. Senga bakandu. Senga nakalo vina katoko na lago bata. Taka bata. Dua bata. Vina katoko emenda. Kau tamai na nomu kau mata ikina. Kau tamai. Da mai mbito bata na kai ndu mbito be kenda na klo. Da terasa kikina na mata ntuni klo. Dari na soko lotu. Turba katoka sama na soko lotu chisu. Dari na mandana soko lotu. Na pasong ko na soko lotu se the church. The church ena waso bakriki na eklesia. Eklesia. Eklesia ena ngau na volai chukina na voltambu. Na waso bakriki. Ecclesia was a common word. Ni kwenda sawa na ecclesia. Na ecclesia na kena mbale na ngauna na waso bakriki. It's a ruling body. It's a legislative body. Enduana like a board, a governing body. Kwa me bakatulewa me monataka se bakatulewa ena kai ngandre me bakadori. Ke baka tukuna chiko ngone turan su Kristo. I will build my church. Au na tarada ke na nongu ecclesia. He is building his governing body. Kenapa lona buna ubole chisu? Go ena burubura e mai buna utaka chiko na matentu ni klo. Ena vida na madho sauti. Awale ita uri wala tiki nei o riu ka wa bina taka na bitoko ni lotu ni rawa ni wa ngole kina. Amen. Ini bochu ke vida na madawa me ngole awa ngole kina American Embassy. Mole interview me roni utakos. O American Embassy ti Congo i suba o koia e mata taktiko na matentu Amerika eviti matani matentu Amerika eviti en bambale au rida na ngau no duriani kina i loma ni officer na to compound abaka ngau tu Amerika balate ndu bakalela na security na process na katodo. The embassy is like American embassy in Fiji is like a little America here in our nation. Remember le nona lawa nona katudoko me bakata ki Amerika nga. Orto sing ndrani operator na lawa ke biti sena merto bakamuria na ngau na bakabiti sena bika taudoko bakabiti. Kenta to vitanga non to matentu. Kena lawa kena bika taudoko. Orto na didinga na to lawa. Ya mbimbi chukino kon batorto. They are representative of the bigger America. Remeni. Krembali o kenda na biokani. Na bonondo tukina ndondo no menda mata takatiko na nonda matentu. Oi ko rap tiko ni matentu ni kelo. Baka sangara tau manda na matentu ni kelo. Madiu. On tul sul ketul. Elanga ni lebu ngau na enda kani nda leo ni matentu bakalo malangi inonta ito baka buru-buru binakachu. Kaya meni pakasin do na meni ambasi kana tu basa meni. Kinabali ni osa mata osa tiki ni matentu ni kalo no muy tobo no muy bosa abi maliwai na kataudo ko me baka me matana takatiko na matentu o mata takatiko. Kinabali we make little heaven down here. We make little kingdom of heaven down here. Oiko, rap chico ni matentu ni kalo. Katau do ko bakadora. Mata takachiko na matentu. O mata na takachiko. Si o mata takachiko. Amen. Ataka bakasanga.
Haleluya. Kaya baka tabaroi ko na ito ko siya. Te bina katatiko na kalo, may baka tete na lotu, menda baka tetea. Na ituko-tuko ni maten tu ni kalo. Na sambi kina, menda bulida, na raba nui taki kenda kina, o loma langi. Menda rin baka basi kataki na kena, baka tete, na ituko-tuko binaka. Kristo. Tara naman na baka rota umanda ni Chisu. Yun, natakataka wa sendo tikine walu. Yendo sarawata na kaukawa ni sala ko may bekem daw na yalo tambu. Do nang gain daw tukuni au may Jerusalemi kay chuti ya taudoko. Kay Samaria ka daw na yala la kay burubura. No muy tabi, no muy tabi. Non dai tabi taudoko na tamata bakang bauta. Menda baka teteti ko na lotu Kristo. Menda baka teteti ko na matentu ni klo. Menda baka rongorongoya. Takadi baka. Da bakan din nataka na maten tu ni klo. Wera ndambula. Vata se oira na wikanda. Kara chiko wa bole tikenda. Tale na chiko wal tamgo. Iendo na rawata na kaukawa. Ni salao mai be kemundo na yalo tambo. Kena bale. Yo baka siniti na yalo tambo. Isini kawala nga mo baka siniti yung gaindambi. Baka kata indambi. Telebikenda. Da sasinay. Da kay maindambi toka. As long as I feel good, as long as I'm, hallelujah. Sin kay nganrebi na as long as. Nganrebi na taumbale mo, kautayani na itukutuko binaka, beira na wekamo. Doon ang kay tukuni au may Jerusalemi, Chutia, Samaria, kahado ba na yalala kay burubura. Bale na, beiba ka lo tutaki ni burubura. Embasi ka na, ena tuku-tuku ni kalobe prama. Basi ka na ngau na ya, wasaki na ngau ni turan su Kristo berto ni tisay peli. Sobra ka na alo tambu. Bakan basi ka tal na kalo, na inaki tau manda. Me adoba na yala ke burubura. Kala na bekani. Ndeseng ni talay raw na kay ngandre ba nakalo mendaru takaba. Chiko talaga na eso na mesa so endau matai kina nakalo me takaba ikenda. Nabi baka dadani baka tara nakalo me baka tetea na lotu. Weira na lotu tau manda. Chiko volta mutaraba. Nabi baka dadani baka tetea na lotu tau manda. Nakataka wase tinikandua, tinikadiwa kina rosawul kandua. Nakataka tinikadiwa rosawul kandua, kina rosawul kandua. Kabang ko naman kalo, ya koira sandu ibig sa yake na beba kadadani sa tumbu na buki sitibeni, era sa lako bakaki, fina isi, kipiro, Antioki, arsa tukuna na bosa beira bakayando, beira, duan nga na chiu. Asa bosa beira era sa kay kipiro, kekirini nirsayado ki Antioki, arsa bosa beira rabulang may nabi matin tutani. Arsa buna utaka na turang ko chisu. Asa lawa batakir na lingan ni turang. Arsa lewo nga kinasabang bauta. Arsa saumaki may buwan na turang. Ibinakata na kalo mo toso. Ay sang ni toso. Erata ni muria talento na strategy na kalo. We're na loto manda sabi na kata na kalo me. Oh brother, oh sister, malaki sarang na fellowship, na worship sa, anan na sarang. Ututu na siro ni kalo. Rasa may lakot ko na mamaraw taki ni ibika binaka sobra ka tu na kalo bira. Wawato ka na kalo. Na bosa ni kalo do sa rongodang gori kina kata-kata ni nonggo yalo tambong gori me toso na kosipuli chisu. Tapi baka tarana kalo na baka dada ni merao ni ra. Toso kina na leo ni lotu tau manda. Bale. Nindaru sa may kilanan dina. Wakay bola tambu. Wakalo. Nongui tabi. Mendaru baka tete na kalo. Mendaru baka tete na itukutuku Kristo. Mendaru baka tete na matentu ni kalo. Kaya baka senga
Ndaru fosta ka tiko na kalau me bangarata lendo na strategy meren to soi ken daru kina. Pakai meni. Patana kalau eno na kita ngane lawa ko. Tatiku mai bona kalau ndana dava tali bona kalau. Kadibi ken daru na kalau me daru mai kilana no na kau andaru bakan din tak na kau lewu ni al tambu. Me daru bakat tena ke speli. Ninda talai rawa. Dau mara olo malangi. Me bela beti. Dau mara olo malangi me beso tabi bekenda. E tolu na kambimbi be ir na lotu tau manda. Se tolu na kambimbi karada kaba. Na lotu tau manda. Kandarao talan da bagay tabi kenda kina na tamatalotu na ngonongo. Kene matai e kune na daga wa se tolu tu kine ndua. Masu, tu kune baka samu na masu. Ena daga wa se tolu tu kine ndua, kabango na basini klo. Yero salago bato kopita ke choni kina bali soro. Ena ya ua sanda uye kina na masu. Kene kadhiwa, ena kene kadhiwa. Ena kene kadhiwa ni awa. Masu ndondoro mitiki ni nonda mbula. Masu laka na daga ni kaulotu. Masu laki ira na wekamu. Ira na neighbors, friends, families. Era sember ni kala tiku na klo. Masu laki ira. Masu. Do masu baka zone, do masu baka sel. Dabi masu laki na beokan. Da masu laki ira na kaulotu. Da masu laki ira na garabatu na daga binaka ni kena baka titi na lotu. Da masu laki ira taltala. Da masu laka na kena baka titi na bosi ni klo. Ena bi banua. Na nomu tahu ni na nomu koro. Da masu laka. Iya nabi baka mbulai ni klo. Masu yang bimbi. Era kaba na lotu manda. Era wa talangan yo da kaba. Era wa ndaru da kaba. Keni karuana beokani. Na nondra lako kabuna utaka. Era nyo lako. Nyo lako lewa sia nandina. Daga wa seba tikine tin kadiwa kena rusanga bulu. Daga wa seba tikine tin kadiwa kena rusanga bulu. Sanga iboso kopita ke choni ya rosa kaveira. Monila wanga sendondonu se sengai ena matani kalo mekera ubagaro rongo be kemuni ka kua buana klo. Ya rosa bulu. Ni sandrenre be kera o mekera ukoni tukuna na be ka kera waraida karongada. Bimbi no ndabaka ndeo takachiko na bosa ni klo. Buna utiku. Bosa tiku. Eu celtico mai del kusa dona vida ngon sauti. Dona marama dame tal tunga kina sabia tiko na baki bitsongo bulu. Bango ko ai tal ayo sa nongi tabi tunga na bosa. Bango now nakalo bakang balau taka chiko na munimbula moni ye tiko na bosa. Ngaonan don go munimbula chukina ni bosa chiko. Aku rabi kenta na lilu ni bubal. Kenta don mo bosa chiko. Now bosa chiko. Wase chiko nandina, tuku na tiko nandina. Bambala utaki ko chiko na kalo, wasa tiko. Sono rasini barona leo ni bubale, tuku na tiko nandina. Ka tiko nandina. Wase tiko na bosa ni kalo. Lako beira no muneiba, kera sing tale takiko, lako tale. Lako tiko nga, toso tiko nga. Na tumbu me toso tiko nga. Lako tiko nga, ya babala tiko nga, na ya babu me toso tiko. Tuno be kwa toka samu toso tiko. Tumbu toso, kabe kwa ya. Tumbu toso. Tumbu toso. Me toso tiko na bosa ni kalo. Toso tiko na bosa ni kalo. Lako masulaka endua. Kau tasar tiko na bosa ni kalo. Nyo da kaba tingor na beokan yo talera ro sartinga na kae. Ra singa wala nda kaba na lotu to manda. O baka mara utaki lo malangi tal cunga. Patiningan rewa lo malangi menda kau tani tu binaka. Kene ke tolu kambimbi era kilaitan kina lotu to manda. Kona songo lotu ndau soli. Na nona soli ka. Daga wa seba tikine tol sul ka ba kene tol sul ka lima. Daga wa seba tikine tol sul ka ba kene tol sul ka lima. Ka ba ngora mesin kelo. Sa sanga ndua be ira sa ndrabun robua. Ko ira ke danga sa tau kena na bonua se na bibale. Era sa bolitaka kar sa kauta na iboli ni ka era sa bolitaka. Ara sa tau da kene bandra na apostolo ka sabotai be ira ke danga. Me bakana nona ndui ndrabun robua. Era ndau soli. Mambala tu lakango ron yo bakita bitaki ko kina. Era nyo masu, era nyo lako, era talaga nyo soli. Kalau bida nang sauti endo na
dona nunggu leoni zone. Ngola mai ngai satu kunu beu taltala. Nanonda tu baleta ni dona zone. Don na wal have center. Dakila batu ko ni don men dona zone ngauna ni mission Sunday baka ngo. Dona zone mesulitu ko dona ndolo. Ngai bola katiko mai na family na bakia. Sa meridi ona turango. Aka ko beu taltala. Nanonda tu mission ena bulango sani tu bale kitu bira tau sarang opportunity ngo mereka ko ni sul laso kitu test sarang bale o boka bini tak bal tendona ka waseti ko bira na leni zone kilanyo te baka no miti na world mission o teti ko na kena kauno ko speli na bi mata Nambal ke baka rai na currency o teti ko na no rabambula yo rabanga taka ko na American currency na euro na jadi kanga komenta amen. But you have the right to reap from those. Balata nanti nata chiko no muiti. Wase chika. O chimpek ngan dona bula se runa bula ngau nar tote baka kina. Vingo mo ko ru baka dona contract. Ndo mo Australia ndo New Zealand. Ngono gorto baka bubal to sa chiko mai tai. So liberto na contract. O chimpek ngai tol no bula. Vingo mo ko na best employee of the month. Asa feba be tartarabi. Amen. Kada kama na klo. Na tukuni alonga ni lewendua. Lebe kan ni talago pa tamay na toko na natakata ni klo. Kendo baka wele taka na soli baka lebu na natakata ni klo. Soli baka lebu na kena baka titina matentu ni klo. Bala ko o partner chiko bata kelo malang na kena tete na kuspil. Me tos chiko na kuspil. Itu mas tuko na bong ni barombuka. Sa tuko na biyon do ng guleni zone. Kaya utalitak sana ke baka uso mana dur ni do na ngoni buli lay buli ke. Bala tayaw. Na uso sinungu takadaka. Ona sengeni raw ni lako ni mule indambe me ubuli. Ibi na ko via mo uso ma indo na dur do na ngoni buli. Bala tanon li baka para no buli ngai kauta na kospeli. Au sabi ibu kitiko na nona toko ni metoso na kospeli. Amen. Lebra kantar na kabana biokani. Menta baka tetetuk na menta ibu kitiko na kena baka tetene tuktuk binak. Tapat na sarti nga batike lomalang na kena tostiko. Toso itiko na tuktuk binak. Sau man tabo na kalo. No mo itabi. Banduri kendar na kalo na ngongo. Daru kena tamatan donu, dingi te ken daru na kalo. Mandaru baka te tena bosi ni kalo. O sing ni partner ba te ki CMFI. O sing ni partner ba te ki indua tale. O partner sara ba te ki na kalo baka te koe. Bata no na maten tu. Bumas na taka halo mo na kalo. Mandaru baka wala taka na mission offering ni kuwa me sabi sau. Da partner ba te ki na kalo na kena toko na taka binaka. Kena baka te tena tuk binaka. Au sabi tini na biokani. Ai se ali masabul katolu tikine ndua. Ko dei sabang bauta na nei tuku ya sabaka tekla bi na lingai choba. In a New Living Translation about go. Who has believed our message? To whom has the Lord revealed his powerful arm? O dei na baka tekla bi kwa na kau lebu. O dei na baka tekla bi kwa na kau ni kalo. Ron tiga voltambu. Na daga wasendo tikine walu. Tokaru takata chiku weekenda ni volta mugo daga wasendo tikine walu iendo na rawata na kaukawa misa lako mai be kemundo na altambu dona ngai ndau tukunia mai Jerusalem ki chutia tau doko ki Samaria kaya doba na yala ki burura o te tinanda tikine volta na daga wase rua tikine torsul ka diwa ni adaka na bosa ni yala ni klo be kemuni ke ira talanga na nomoni ngone ke ira ke danga ra tiko bayawa Iwe ira keda ngara kadibira. Ena kadibira kibua na turanga na nonda kalo. Wara utang na bosni ela la singing baletia paramnga. Wara utang na bosni ela la singing baletia ranga na tisay peli na ngunea. Wara utang na bosni ela la singing baletia ranga. Erati kini kena sudu na lotu tomanda. Wara utang na bosni kalo baletia ko batikiao. Ena ngauna darumbulan durumaka. Mendaru wewe kani taki kendaru pati kena kelo. Bakati teni bosi ni kelo. Seritir to chikana worship team mertongal main. Kola ni sa bosi tigo be kenda na kelo. Dangan reba na sobra kini halo tambu. Dangan reba na kau ni halo tambu na bekani.
Tangan reba bakaleu me talebi kenda talolo malangi. O kilati kuli na dava na buna bia sobara kakina na klone nona ya alo tambu be kenda. O pakambo tango na ioti ni takui ka sadaka tikino lo malangi. Merawani lesu tala mena turanga ka kauta na songo lotu be koya. O sabaka rau tikuli. O masu na daka na lo na klo. Tu la kauron bakai tabi kina. Kena bakai tina bosu ni klo. No masu. Ora ni kauta na bosu ni klo. No suli. Kena tuku na daka na darongo na tiko na. Tuku bibak. Alo nga ngataki. E na bituku ni alo binaka lako tu Afrika. Sa toso na lutu Kristo. Inda na sini rongo nga na tuku bakaya. Tandang bekaya. As long as we have the breath of God in our nostrils, we still have the divine mandate to extend God's kingdom. It's your responsibility. It's my responsibility. Work together. Unity for the extension of God's kingdom. Tuta kabata na singile ni kuwa. Buombo ni sabo sa tikuwi ko na klo. Waktu tomanda na matsere merto ko tomando ni sere. Ala ko tomando ng ni soklo. Kalau binakata me, bagay nga takay bunga na darubo bunga na ngone lewa, tu tak ketika ni kuah.
Nila ko na pos ni kalau sa yapapala tu ko na bunyi lomo. Ibu tu ni kuau ngan reba na kau ya. Ngan reba na bita lebi ni kalau ni al tambu. Au sureti ko nila ko tu ko na sereng gor na bibu ke masu na gaser na bibu ke masu ni taltala. Lau mai pakai yang tak na ngau nunggo. Me daka na lomo na kalau ni al tambu. Wakataraman na kalau. Na daka lomo. Sureti ko lau mai buana kalau. Lau mai bakatan bori ko botale turang au binakata. Au sayawa, au sa talendrendre. Au binakata me ubaka boya na kumbulan la kalau batiki muni. Au sa lesmai bikim ni kino mga ngandre a. Dala ko man tamay da baka tarana kalau me daka bekenda.
kwenda na anda wa lo malangi turang kim sa dingoma na mami bota na kalau kalau be ba kurumbu take na dua tane na kalau na be singa ni mataka na kalau inshallah ko na kalau na ba tu sini bambauta na kalau daga mana I chisu na kalau na ba kana ne mami bula na kalau kema inshallah ko di ko na kalau na alo dua bata na alo bata na kalau me kema min dua bata ke kemu ni na kana ba tei na tuku binaka kim na to kona na kalau na daga binaka na kalau binaba ka lebo na be ba sineti binaba lebo na be ba ko taki na kalau kema mina tamatan donu na kalau ni ndingi taka me kema min duri na ngau na go kana ba tei no ni tuku na kalau sa dingoma na me bota ni ko na kalau mi kim lako na ganga na lako na ganga na be mo ni na kalau na be ba ko taki me lo malangi sauta ni ala bala na ba bala na matan tuni buto ni saya bala na be mo ni na kalau kema mina sanga taka na dua bata ni alo mo ni na alo tambu na kalau na ba lebo na kalau be katau do na kalau kema mina ngarau na melesu na roko na der na langlangi no mo ni tiko na nema mi kalau kema mai mas do ko mo ni chisu ko sa ga mina turo bina ka sama yata la mina bon bolo wasibi endo bonga anda bata na be bokalong ataki ni kalau sa der sara